verbalnog delikta Bošnjaka. Kako ste vi doživjeli sad taj proces? Ovo potpuno se slažem da je ovo pokušaj uvođenja verbalnog delikta. Pokušavaju su Bošnjaci koji su u svojim javnim istupima pozivali na odbranu. Ne na napad, ne na svađanje, već na odbranu. Na naše ustavno pravo da branimo ustavni poredak ove zemlje i da branimo svoju zemlju. Ja sam bio na tom skupu na kojem je predsjednik Izetbegović imao izlaganje od nekih 45 minuta. Ništa sporno u tom izlaganju nema. Evo ja ga danas potpisujem i ponavljam svaku rečenicu. Nakon toga je naša stranka, imajući u vidu predizborni vakat koji je tad bio, izašla u etar. Jer znate, trebalo je napraviti paradigmu da je za probleme u Bosni i Hercegovini kriv Bakir. Nisu Dodik i Čović krivi ni za kakve probleme u Bosni i Hercegovini, već i kriv Bakir. Jer su oni znali da nakon izbora neće imati kapacitet da naprave vlast. I oni su ovu priču već kuhali dosta prije izbora. I onda je trebalo kazati narodu, vidite, ne zna SDA, ne zna Bakir, nek ste vi glasali za nas će nametnuti i sad sjetite se narativa. S početka imenovanja trojke. Dodik je fin, proeuropski je, dobar je ovo ono. Gdje se izgubio proeuropski Dodik? Pa vidite, ovo nema Bakira u vlasti, nema SDA u vlasti, nikad nije bilo gore. I što reče jedan novinar, nek nema SDA pa makar bilo gore. Jezik ne pregrizu.